Hello guys, back semua na. Hello, smart lo last tiko last ba tini last din ba. School friend lo te pokok mah. Oh, kamu ke do sini kamu tini school class tuan ni last. Dai sing school makalia. Mana ke sini? Rule kerja, mana ke? Karena ke kamu outdoor sama festival sing school mah paliat Mana ke? Aku sih lagi, tak semua lain pun kamu malah nyanyi 12 final pro kasih malah nyanyi do. Jika zaga 12 final pakai, jam pas sih, pas na college tampilnya, college sosok bukan kita masih senilai sih na. Jauh tak bangsa ke pon kan. Neng mana kayak, dewa dol kita tuh nama so. Dada, nung pasang ke bu school bu college bu pori nai musuh. Alat tuh sport ya itu tunggu. Kayak mana kan? Berenang sini aja. Hanya lo Moye kajak pai sih na. Moye. Kelas dulu sih pori pas kayak. Sampai jalan nono sama bagai. Acha dulu. Pada guys, sing tak thang lagi naik kan nih kelas tiga. Sar soni tiga. Alanya. Nggak tahu lagi. View orang lalu dong. Kalau aku bahas soal itu sih. Ini sekolah blog mah guys. Ini bisa nih blog bisa sini. Ay logro emang lagi kan nih. Emang lagi yang nih sih. Oi, like, subscribe, hai lagi monde. Hai Roger. Hai sih. Yes. Like jadi subscribe jadi. Tag. Comment, share, kayaknya tak kopi, like. Kena lebar sana. Kenapa Rathana? Kenapa Rathana kan nengkang dah sih dia? Cai ni dah. Kita. Paling ni. Sana. Like, subscribe, honda. Subscribe. Hai Max. Hello guys. Masa saya kata pakai sampai di sini langsung. Channelnya like, udah kali subscribe, udah kali describe sih dong. Mira baik kami yang kalah. Ayah putra buat itu sih. Baru nalis nih terbaru. Pasar bukannya mukanya, hanya itu. Selfie nana dong, naik deh. Jangan kiri kau sini aja. Sini sekolah, sengkena ke karka. Aku mungkin apa itu tak manis. Oh, foto mulai lah. Video saya anu lagi. Ini di sini vlog loh maksudnya, vlog tengah sih le. Tuan ke vlog kan, kalah kayak sih baik nih. Taruh ke vlog, motor vlog kan maksudnya. Baca, ya baca mau lah. Oh ya. Cameraman, fokus karo re. Esa dekho re. Selama apa ya sih log. Selfie, grup selfie na lagi ras. Puso lagi ko. Mana na? Ya sih kan खेले तो तो ने Nana. तेरी शक्ल गंदी nih master kelas kan ke kelas ke jaga bisa matang banget kita ke kelas dong kok ba soalnya naik tuh kita kelas CBC board nih kan
क्या हो रहा है? सर वो मेरे गुरुजी ने कहा है एग्जाम के पहले सूर्य नमस्कार करेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे। हो गया कुछ बाकी है? नहीं, सर एक लास्ट मंत्र है। ओ मामा कर ओम सूर्याय नमः। यस 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 क्या हुआ क्या हुआ हाँ सर आंसर आ गया मुझे सर आंसर आ गया हाँ लिख दो फटाक से लिख दो हाँ बैठो लिख दो हाँ लिख दो क्या हुआ सर आंसर भूल गया सर भूल गया क्या? हाँ सर